Iya. Jadi apa juga? Ano mo ni yogo niya? Bongkar fit korban perasaan. Korban ate. Yun. Tidak sah. Turun dong, turun dong. Turun dong. Cari Masuk. saja. Lihat harus segini. Ya, barang aja. Keton rasana ate tak bisa ngandi. Bule pun kadung seneng, bule pun kadung ngiser, tapi pun bedese lain. Jadi penasaran. Ada apa? Ini lah hasil kok. Ini cara make sampai beli talapu ngakal betul guys. Bread. Hitung kedua. Bread mas beran bread sekarang.
Aduh.